Alay si Shanghai. Kajing ku boleh kali share subscribers bat berok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Wala pedeng kajing ki bitar jong trom ya ke Iran. Ka Iran kala tikna bakala abjing malupa. Namar ke Amerika kadang patir thma shushu. Season bala penbon kitir thma. Tikna kajing sya bom ru. Kanang khamsir kai shushu. Ka wepat kaban khamsir kai. Ya ke Iran. Kadai halor ka jing bommon jong trom ya unong yalam thmai jong ka Iran Mujtaba Khamenei ula dei lupa uwi next target jong ka Amerika namar ka Amerika kam shimla hun dalele ruem ya Mujtaba Khamenei ba unlong unong yalam hapo kari Iran namar ba udang duna ka perkhat perdany hakar kom bishar ya Mujtaba Khamenei laong ba udang sting thau palat ka jingmut jing perkhat ong u Donald Trump namar ka jing sting thau jung Mujtaba Khamenei u Donald Trump shim lahun ladangin ya perkhat ya ka jing sting thau jung lasngau ba udang yareng kador bat ka slapiat ya ka jing sting thau ya Khamenei thmai. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.